ami amkela valanderi va Zaka Mzala Publishers YouTube channel. Aka siku ra namuntlha hi ta va hi languta post leyi nga postiwa hi Mr Post aka Facebook page ya yena, laha kombisa leswaku na siku na rin'we ra mhamba a nge he pfuki Mr Post a tirhe na madlokonya. Then madlokonya ya kona a vekeli vakulukumba lava ku nga Joe Shirimani, Prince Rangani, Mambawulele. Swipalo xa ku aka nghoma liya loko a yimbelela hi madlokonya a vula vakulukumba lava a swi kongomisi ka vakulukumba lavawani. Se u swi vula straight ku a nge he pfuki a tirhe na vakulukumba lavawani, laha swi nga siya van'wanyana va nga khomekangi kahle, mara van'wanyana swi va khome kahle tanihi ku vanhu a hi landzeli munhu ku ringana. Mara hi lexi Mr Post va nga phofulisa xiswona ka page ya vona, swi komba ku kusuka ka vona vhele na loko va kombisa swi komba ku a va nga tsakangi loko va huma ka team Shirimani. Swi komba ku sweswiwani lava nga kona va kume madyelo ya rihlaza. Se loko swi ri so Mr Post swivutiso leswi vanhu vo tala a va ri na swona eka nghoma leya ya madlokonya a nga va a vula mani, se i swi vuli straight aka page ya yena a boxa ku madlokonya risimu leri a ri kongomisiwe ka Prince Rangani, Joe Shirimani na Mambawulele. Hi vona ku ri ti-producer ta yena ta khale. Aka post leyi loko hi hlaya yi paluxa leswaku lexi endlaku ku a nga ha lavi ku tirha na vona i ku a va cinci machayelo, va chaya swilo swin'we, ende yena u tikomba a ri munhu luya wo i lava ku music wa yena wu cinca wu ya ka machayelo yo hambanahambana, laha a nga ri ku swikumeni loko a ri le ka team ya Shirimani. Hi yo mhaka leyi Mr Post va ringeta ku yi kombisa. Swi komba ku lava va nga kona leswiwani va kota ku va twisisa loko swi ta hala ka machayelo ya vona hi lava va lavaku wona, laha va nga kona ka nkarhi wa sweswi, leswi vulaku le a va ri ko khale va ve na xiphiqo xo a ku cinciwi machayelo. Leswi swi nga tsariwa hi Mr Post aka Facebook page ya yena. Hina ho zama ku swi tlhantlha the way vona va nga swi vekisa swona. So na n'wina ma amukeliwa ku mi nga veka man'wina mavonelo a henhleni ka leswi swi nga paluxiwa hi Mr Post. And then lava va nga subscribe hangiku a hi ta kombela ku va hi subscribe-ela, and then channel leyiwani yi kula i channel ya hina hinkwenu. Naswona loko munhu a subscribe-ini a nga tekeliwi nchumu kusuka ka bangi ya yena kumbe kusuka ka airtime ya yena. Leswi swi endlela ku mi nga saleli ndzhaku loko hi faka swilo swintshwa na n'wi mi va mi khe mi famba na hina hi ndlela yaleyo. Then until hi ta hlangana ka nkanelo lowu taka. Inkomu.